lagi sama ya Jenny Leonel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi Aye ketemu ondel-ondel terus saya suruh joget tapi kagak mau dia. Sombong bener ya teman-teman ya. Oh, ternyata dia mau ngelawan monster teman-teman di kampung Kober. Ya ampun, bagaimana tuh ya? Teman-teman tadi penasaran pan? Yaudah ayo nih lihat aja videonya ya teman-teman. Hei, warga, ayo kita ngungsi. Ada monster yang lagi ngamuk. Ngomong apa sih si tong TV nggak usah dibawa tong. Iya, tinggalin aja baju di bawah ya. Abang ya, Ayo warga. Hei, Jamile. Ayo, pergi ada monster, ayo. Joget dulu bang, ayo bang, Ada monster emang kagak denger ono. masih sih. Dengerin apa tuh? Tuh, ada monster, ayo. Cepetan pergi. Sih kagak mungkin bang. Aku denger lagi nih. Ayo mau. Bentaran dulu. Kagak bisa. Ya Allah bang, Ayo mau menyelamatkan dunia ini. gaya bener ya si abang nih. Warga kampung Kober ini butuh bantuan ayo, Po. Ya Allah bang, tinggal Ayo. menjoget bentaran dulu. Kage. Ayo cepetan, ayo pergi, ayo warga. Lagi dah, kita bujuk Ayo. dulu nih teman-teman. Semua. Ayo bentaran dong bang. Kagak bisa. Titip salam aja buat Bang Baron kalau Ya ikan selamat. Allah bang, gimana adik monster sih? Bang, beneran nih kagak mau nih. Kagak mau, Sombong Po. amat dah si abang dah. Cari Dori Mori ya. Ya udah deh, Po. ayo balik aja deh, Bang. Hati-hati, Po. Bawain barang-barang ya, Po. Ngungsi, Po. Aduh, iya dah bang. Ampun dah. Abang monster mau ngapain ke kampungan Aye? Aye malah dilemparin petasan capling. Berani-berani aneh ngurus limari. Pergi sana, pergi. Pergi kagak? Malah duduk lagi. Ngapain kecapean tong? Pergi kagak? Kalau kagak, tembak nih, pergi.